Prema tvrdnjama pakistanskih zvaničnika, Iran je primio plan SAD-a od 15 tačaka za okončanje američko-izraelskih napada. Da li je reč o realnoj osnovi za prekid sukoba? Koliko su zahtevi iz plana prihvatljivi za Teheran, koji je u međuvremenu izneo sopstvene uslove, i da li je Zapad spreman za ustupke? O svemu tome pričam sa Branimirom Đokićem, spoljnopolitičkim komentatorom, i Milanom Jolovićem, pukovnikom u penziji. Dobro jutro i hvala vam što ste nama ovoga. Dobro jutro, hvala vam. Evo da krenemo odmah od vas, pukovniče. Kako tumačite navode o Trumpovom planu 15 tačaka? Kako vam to sve izgleda? Kraj svakog rata počinje pregovorima i dobro je što će krenuti pregovori. Međutim, pregovori u Ukrajini traju 4 godine, što znači da ne mora značiti da će te prvi pregovor sve riješiti. Posebno što kad vidimo zahtjeve jedne i druge strane da su oni nepomirljivi i da ni jedna ni druga strana ove uslove neće prihvate. Druga stvar, mi smo došli u jednu pad poziciju. Niti su Amerikanci Izraelu stvarali svoj cilj, smjenu režima, niti Iran može poraziti Ameriku i Izrael, kao što ne može ni Amerika i Izrael poraziti Iran, jer tom plotonskom paljbom sa distance bez ulaska kopnih snaga ne možete poraziti jednu zemlju, a u ovom momentu ne postoji nijedna vojna sila na svijetu koja može ući kopneno u Iran, jer je to prosto nemoguće. Iran ima jedan jak adut u rukavu, to je Hormuški moreuz. Zatvoren Hormuškog moreuza pravi se velika ekonomska kriza u cijelom svijetu, pa je između ostalog premijer Japana rekao, ukoliko bi 8 mjeseci bio zatvoren Hormuški moreuz, naša bi privreda kleknula na koljena. Ne samo japanska, južnokorejska, indijska, kineska bi imala problema. Naravno i Evropa, jer Evropa je 35%... Cijelog svijeta privreda. Cijelog svijeta i američka privreda. To je jedan od uslova i razloga da ovaj rat neće dugo trajati. Da li će to biti 4 do 5 sedmica, kako je Trump rekao, ili će biti mjesec, dva, vidjet ćemo, ali on ne može dugo trajati iz razloga što će trpiti cijela ekonomija, trpće i američka ekonomija. Koji će uslovi biti? Koji će se prihvatiti? Da li će se tu naći neka sredina? Da li će Iran se ostati tolikim moćnim i jakim držanjem Hormuškog moreuza, ucenjivanjem Zapada i Amerike? Jer evidentno je da je Amerika pokrenula pregovore, a da je u ovom momentu Amerika nešto u nadmoći ili dominaciji, da je blizu ostvarivanja svog cilja, iskreno da vam kažem, ja sam očekivao da će oni obezglaviti radikalni dio njihovog rukovodstva, da će doći do nekog liberalnijeg, a taj liberalniji primjer radi kao da predvodi Arakči, njihov ministar spoljnih poslova, da bi s njima mogli da pregovaraju. Međutim, izgubio sam tu nadu onog momenta kad su pogodili školu za ove devojčice i zato što su napali jednu islamsku državu za njihov najveći vjerski praznik, to je Bajram. Jer i među opozicijom i onim koji su protiv ajatolaha i protiv sadašnjeg sistema ima vjernika. Oni su stvari tom akcijom njih ujedinili da oni sad stvore percepciju, pa oni su bezbožnici, jer Bog je jedan. Bog je jedan i za muslimane i za nas hrišćane i pravoslavce i budiste. Bog je jedan. Tako da su ih ujedinili i ja sam izgubio tu nadu da u tom smislu, kako sam razmišljao, da oni mogu iznaći neki liberalniji dio u iranskom rukovodstvu s kojim bi pregovarali. Jasno. Gospodin Đokiću, što vi kažete? Kako vam sve ovo za sada izgleda? Pa, Amerikanci, Trump je, evo, Wall Street Journal jutros objavio tekst iz Bele kuće, izvori da Trump otprilike hoće da se drži tog plana 4 do 6 nedelja da traje rat i da je rekao da želi da to se završi što pre, prosto i zbog ekonomije, midtermsa i drugih razloga. Iranci, sa druge strane, iako jesu obezglavljeni, iako je to decentralizovano sada, oni shvataju da znaju da, pokoliko što je rekao Jolović, je u pravu da rat nikome se ne isplati da predugo traje i oni misle mogu da trpe još par nedelja, mjesec dana i da će Amerikanci onda ili prestati sa bombardovanjem ili će im ponuditi nešto, neki mirovni sporazum, neki dogovor koji će njima odgovarati. Oni sada sedi i čekaju. Ali pregovori se vode, ima to, hajde da kažem, uslovno liberalnije, odnosno pomirljivije krilo koji su ministar spoljnih poslova i predsjednik parlamenta koji je navodno otišao u Pakistan da primi taj mirovni predlog, ali
tu je, pošto više nije centralizovano, kako da kažem, iransko rukovodstvo, on predvodi jednu struju unutar Irana, imate drugu unutar iranske revolucionarne garde koja se protivi. Sad je to više različiti struju u sklopu samog Irana, tako da čak i kad bi jedno krilo pristalo na mir, pitanje da bi ono moglo da ubedi ove ostale. Zato Trump kaže da oni šalju sada velike pomorske, padobranske snage i marince i on ima argumente i Trump. Znači, sada mu ne ide u prilog, ali on ako zauzme to Had, ja mislim da se zove ostrvo, gde 90% iranskog izvoza nafte ide, znači ako zauzmu to ostrvo i ako zauzmu ta ostrva u Ormutskom Moreuzu, odakle idu ti brzi čamci, te raketi, ti dronovi, on može da otvori onda Ormutski Moreuz, onda su karte u njegovim rukama. Plus ako pošalje padobransku, 82. padobransku borbena grupa je poslata tamo. 82. Da. Vazdušnu desantnu diviziju, odnosno njihovu borbenu grupu, jednu brigadu, da uzmu taj obogaćeni uranijum. Ja mislim da je tu cela pojenta kod tog obogaćenog uranijuma da se Iranu oduzme svaka nada da će imati atomsku bombu i da posle toga može završiti rat. Iranci će da otvore Ormutski Moreuz, zato što i njihov izvoz ide tuda i da će se tu završiti. Tako da to je sad podizanje tenzije sa Trumpove, podizanje uloga sa Trumpove strane da, ako ne prihvatite pregovore, mi ćemo da vam zauzmemo te delove, izbiti vam sve, znači, argumente vama iz ruku, iako nije za tu još, ali će moguće da će to uraditi i na taj način da natera Iranci. A sad Iranci podižu, zato je ovo bitno, svi misle Izrael. Iran je bio u poziciji, napravio sebi praktično poziciju da može da drži svetsku cenu nafte u svojim rukama. Kontrolom Ormutskog tesnaca, ali i Huti u Jemenu, koji su pod njihovom kontrolom, koji mogu da blokiraju, već su blokirali izlaz iz Crvenog mora, odnosno Crveno more je Suetski kanal, gde prolazi isto ogromna količina nafte i veliki deo svetske trgovine. Znači, sa obe strane Arabijskog poluostrva oni mogu da blokiraju i Saudijsku Arabiju i ceo Bliski istok i zato Saudici ne voli Iranci. Zato oni, Izraelci i Saudici, arapske zemlje, teraju i dalje Trumpa na rat i teraju ga na promenu režima. Vidjet ćemo šta će Trump da uradi po tom pitanju. Jasno. A sad, može li doći do šireg regionalnog sukoba ukoliko ovaj plan propadne? Prvo što gospodin Đokić kaže, ima film od Toma Cruza, Nemoguća misija. Da. 3000 padobranaca, pošto sam ja padobranac, komandovao sam jedinicom koja ima padobransku komponentu. 3000 padobranaca iz vazdušno-desantne 82. je poslano to tamo. To je nemoguća misija da se oni desantiraju na ostrovo Harki, na ostrovo Keš. To je najveće ostrovo u Hormuškom Moreuzu. Ovo ostrovo Harki je 8 km dugačko, 4 široko. Teoretski mogu, kako se padobranci desantiraju? Padobranom iz desantnog aviona ili helikopterskim desantom ili možete pomorskim desantom, znači brzi čamci i da ih desantirate. U današnje vrijeme gdje imate dronove... Jel mogu li to neprimetno da urade? To je nemoguće. To su marinci, dovode marince za to. Vazdušna desantna je za upad na... 82. a marinci su za pomorski desant. To je nemoguća misija. Mogu oni to pokušati. Da li je Amerika spremna na takve žrtve? Ako ih desantirate tamo, vi njih morate snadbijevati sa municijom, sa naoružanjem, sa opremom, non stop mora ići taj 200 km od zapadne obale Saudijske Arabije do ostrva Hark, a 25 km do obale Irana. To je prosto, ja kao specijalac, kao padobranac, padobranska komponenta je izgubila funkciju u ovom ratu. Za 4 godine rata smo vidjeli jedan padobranski desant. Ne, zato što ne možete jednostavno teško, samo ste transportni avion da vam odleti ostrvo koji leti 200 km na sada. Bi ja iskočio iz aviona, ne mogu da letim 800 km na sad. I 3000 padobranaca da izađe. I da vi desantirate padobranca koji su meta i tokom leta, iako je po Ženevskoj konvenciji zabranjeno, i onda da se prizemlje dole, ili helikopterima. I zamislite sad helikopter, kakva je meta helikopter da bi helikopter desantirao. Kažete, po Ženevskoj konvenciji je zabranjeno, ali čini mi se da je u ovom ratu sve dozvoljeno. Ma naravno, sve je dozvoljeno. Pošto sam ja padobranac, pa je zabranjeno kad ja iskočim iz padobrana, zabranjeno da me gađaju dok propadam padobranom. Ali, međutim, to se nije poštovalo. Jednu stvar, Zbignjev Bžežinski, kao živa eminencija američke geopolitike, nikad nije preporučivao i predlagao Amerikancima da napadnu Iran, čak ni Kissinger.
uvijek su težili za nekim diplomatskim. Iz kog razloga? Jer je Bžežinski rekao, rat sa Iranom se može razviti u regionalni rat. I on je između ostalog, kad je govorio koji je to regionalni rat, tu apostrofirao Pakistan i Afganistan. Evo, odgovorili ste na moje pitanje. Gospodine Đokiću, da zaključimo samo sa vama. Šta očekujete u narednom periodu će se dešavati? Pa možemo to očekivati, za to ostrvo verovatno su i Marinci koji stižu na USS Tripoliju, a padobranci pretpostavljam za unutrašnju, za Natanz, tamo gde se krije, gde oni kriju obogaćeni uranijum. Nastavit će se bombardovanje, nastavit će se akcije, sad će se podizati ulozi, možda će biti jače bombardovanje, možda će biti ta kopnena komponenta padobranska ili marinska, kako bi se napravio pritisak na drugu stranu. Neće proći u regionalni rat i zato su se sad Amerikanci odlučili za ovo. Pre 2, 3, 4 godine nisu mogli. Zato što je zaista moglo da bude regionalni rat. 7. oktobar je promenio sve, zato što je to nateralo Izrael da uništi Hamas, da uništi Hezbolah. U Siriji pod turskim vojstvom je pao Bašar el-Asad, Huti su rešeni, tako da je ostao bez ikakvog regionalnog saveznika Iran i onda su mogli ovo da urede. Da nije bilo toga, ne bi krenuli akciju, jer bi onda buknuo zaista da su ostali Hamas, Hezbolah i svi ostali moći. Opširnije moramo drugi put. Gospodine Đokiću, hvala vam. Pukovniku Joloviću, hvala i vama. Dužna sam vam bar 10 minuta još, ali neki drugi put. Trajaće ovaj rat svakako, čini mi se, još par nedelja pa ćemo pričati.